إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغتي إزترافهم ميادو ميرے ألغنو تيمها بيكوننا شرح قدم بين وحديث كي حديث أبي صلى الله عليه وسلم أمة إنذار دبوا فوانوات أمة إرشاد دبوا فوحديث كون كمكا غولے گدونتا كيت قرآن کے آیت مان کرما اے آیت گما ہوں نبا گتگا مان کرما ایکموگے ہوری بیروری کما ایکموگے اندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبوا فوا حدیث آدے حدیث کے شرح دم کریگا مسئلے کن ادی اڑوالان حدیثا گڑے مسئلے کیرت قرآنگا ونی ہم ایکنی محکم آیت تو صریح کو یا ابس آیت بین نوا شرح قربان ہی ابس آیت بین نوا صریح آیت تو ہم ایکنی کیرت قرآنگا اللہ سبحانہ وتعالی باوالے وفا ونی نونما اللہ سبحانہ وتعالی کیرت قرآنگا محکم آیت کا ایکوگا متشابہ آیت ایک معنی خود مٹکا محکم آیت کا بین ہوا متشابہ آیت بس باوالے وفا ویتو آج اللہ سبحانہ وتعالی الہ کے فتوگا بیان کرونی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ تعالی ہمیں ماتویری بلاغ تیری بس کرتا کوتے کی صفحہ باوالے بھی ادمیات دالات کو دنی اللہ سبحانہ وتعالی کی قرآن کا متشابہ آیت کے باوالے واقع اے آیت کے معنی دینے کا تمٹکا علم کے اہل ورنگے ہی بینوا وتا بین آیت کی اللہ سبحانہ وتعالی منوی اے آیت مراد ہنگے وڈگم با ہنگے بسرات نو آیت اے ومیات ہنگے دنی اللہ سبحانہ وتعالی کی تو قرآن کا متشابہ آیت کے باوالے بکم ہم اے آیت کو اکلنگ وحی پروا فاوے کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ای افوتو کے آیت چپنی اولمن نے تیمان صاف کن ہنگے گتگا بیان کروا پائے ای اللہ سبحانہ وتعالی کے حضرتوں افوتو کے آیت چپنی افوتو کے ای آیت کے معنی ونی تفصیل کو بیان کر دیوا پائے اہم بیما الگن من نمیگی دنی کیرت قرآن کا محکم آیت کے وسواکم ادی متشابہ آیت کے وسواکم آدھے میں آیت تکن امام مگا اڑگن میں بلن جہنے گوئے نوتا اڑگن میں امام جہنے منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کا میں بیان کرونی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے روایت و حدیث ایک منا بداڑونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت کی وا بداڑوئے اے سورۃ آل عمران کے پیشے کڑگوا آیت هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب එකලංගේ කලේපානක මච්ච ෆොයි පාවලෙ බි කලංගේ එකලංගේ කී ඔළුමෙන්නේති මාන සාෆුකොන් එගේ ආයත්තකේ එකලංගේ ඒ පොතුගා පාවලෙ බියේ හුන්න උම්මුල් කිතාබ් ඒ ආයත්තකේ ඒ ඒ පොතුගේ උසූල් තකේ නොතා මායිගඩේ නොතා එයන් ආර්ම තබාවන්ති मायगढ़ उसूल तके नोते एफतो के बड़ पे की मुहकम आयत के सरीह कोंगे के मान ए आयत को मान एगी के आयत के ई मुहकम आयत की व उखर मुतशाबिहात अदि हम ए आय को का मुतशाबिह आयत के बिस एफतो का इलाह तबारक व तआला वनी बावल बापे अदि मान फहमुवा इतरो मुहकम आयत का बेनुवानवता علم ویرنگے تفسیر بینوا آیت کے نوتا اللہ سبحانہ وتعالی منوی ایگے حق مراد دینوڑگے نوا آیت تک اللہ سبحانہ وتعالی ونی فتوگا باوال باپے دیم میں حدیث قرآن ونی اڑگن منگے موقف
මේ දෙපාවතුගේ ආයතකමත් අලුගොන් මෙන් කන්ත කුරජේන ගොන් ඊමාන් වාන් ජේන වෙ فأما الذين في قلوبهم زيغ එබැයිගේ හිතවගා හක්කොන් එක්කිබාවමුගේ ගොයි වා මීහුම් ෆහෙ فيتبعون ما تشابه منه එබැමීහුම් මේ මුතශාබිහු ආයත එමීහුන්ගේ හවා නෆ්ස එමීහුම් මානකෝ එමීහුම් උම්මතුගා පිතුනෆද්දා වාක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරවණි ඔබාතෝ එමීහුන්ගේ මක්සදකි ඉබ්තිගා අල් ෆිත්නති ව ඉබ්තිගා අතවීලි ඒ ආයතුගේ මාන පොරලාලොන් නොත එමීහුන්ගේ හවා නෆ්සුගේ දුතව මච්චන් ඒ ආයත මාන කරුම් එමීහුන්ගේ බේරුක වෙපාවණි උම්මතුගා පිතුන ෆසාද උෆෙත්තු දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ වහී කරවණි වමා යඅලමු තවීලහු ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනෝවේ ඒ ආයතුගේ මුරාද් එනෝඩිගම් වාහෙන්නේ විස්වරාතෙන් නොවේ අද ඒ රිවායත් එක ඒ ඛිරාත් එක මියන්නනි මිහිසාබ වකෆ් කුරුම් එම් වෙජකමුගා වණීනම ඒ හුරිහා ආයතකේ මුතශාබිහ හුරිහා ආයතකේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉල්මු කුරුගේ තෙරෙම්බා එහෙන් එම් විස්වරාත කන්නේ ගේනකංකම් අනේ ඛිරාත් එක මියන්නනි වමා යඅලමු තවීලහු ඉල්ලල්ලාහ් වර්රාසිඛූන ෆිල් ඉල්ම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉල්මුගා මති දරජත හාසිල් කොපවා රබ්බානි ඉල්මු වෙරින්න මෙනොවේ විපද ආයතෝගේ මාන නේගේ නැතේ අදි එබාමීහුන්ගේ ගොතකී කොබාතෝ ඉල්මු වෙරින්ගේ ගොතකී විපද ආයතක අමෙදුගා යකූලූන ආමන්නා බිහි කුල්ලුම් මින් ඉන්දි රබ්බිනා ආහරෙමෙන් ඒ හුරිහා ආයතකන් ඊමාන් වමේ ඒ හුරිහා ආයතකෙ බෙස් ඇස්වවණි ආහරෙමෙන්ගේ බෙරි රබ්බුගේ හසරතුන්නේ වමා යද්දක්කරු ඉල්ලා උලුල් අල්බාබ් විස්නා ෆිකුරුකුරා බයකමනෝයි මේකන්තත්තක නේගැනෙත අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රසූලා මේ ආයත විදාළු මුෆහුගා මේ හදීස් කුරබණි ඉදා රායතුමුල් ලදීන යත්තබිඋන මා තශාබහ මින් ෆඋලායික الذين සම්මාහුමුල්ලාහ් ඒ මුතශාබිහු ආයත හවා නෆ්ස මාන කුරා මීහුන් එයි ඉස්වෙදිය ආයතුගා අස්සයිර් එබයිගේ හිතුගා වා මීහුන්නේ එමීහුන්නේ එයි ෆහ්දරූහුම් එබාමීහුන් එබාමීහුන් ෆෙනිජනමයි එබාමීහුන් හුෂියාර් වාෂේ එබාමීහුන්ගේ වාකතම් අඩුනා හාෂේ උම්මයි පිතුනේ ගිතර බෙඩ්ඩිගෙන් හිගා දානක මට්ටක අද මේ වස්සලාගා වරක් ගේන පිරුගාතගේ වණි මගෝලිගෙන් ගොස්සා magu furedigen gossa ege tereng ashariya mu'tazila himene adi mu'attila himene ahlut ta'til ebami hunaki Allah subhanahu wa ta'ala haisifa sabit ko ehen uriha sifataken ilaha nafi quramihu ebami hun deke gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wajhu fulen nuwe ay fulen nuwe do fulen nuwe kobato sababaki ebami hun dalil nagani Allah subhanahu wa ta'ala ge ayatun laysa kamithlihi shay ekalage ifade begemba ehen ebbesichen nuwe wa huwa as-sami'ul basir ade ekalage molan as-sawa wodigamba balwa wodigamba raskalan makhluqun takunna wattar vedanati bi Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhul ebami hun nafi qurani Allah subhanahu wa ta'ala duniye gauda tajalli wodigambum ebami hun nafi qurani adi ilah tabaraka wa ta'ala apule wakama do pule wakam ebami hun nafi kurmundani ei makhluqun takunna wattar kurvedan ekama rakkatir mugotum adi ilmi nazar kum balaayuga nuwata ahlus sunnah wal jamaat ga aqeeda yaki misalaka ilmi nazar kum algon men balana mehi algon men nabes loteken Allah subhanahu wa ta'ala devwa paave janawarun nabes loteke devwa paave ehne kamako algon men ge loteka janawarun ge loteka warat tafa khalu pure gumuga ehn kama wanawa puriha kawagum usto hirmante ilah emme purihama ilah tabaraka wa ta'ala esifatan algon men nafi kurmuge ebbes jagenne komme makhluqa kabbes
algon men navs algon men ge nafs taka ekashena gotan algon men na edo debba pawani janawaru taka wes etakeccha la ekwa gota lo debba pawani hembima Allah subhanahu wa taala ilah tabaraka wa taala ge kibriyawanta ilah subhanahu wa taala ge zaat fula la ekwa gotum matin ilah subhanahu wa taala wajhu fulwa kan algon men sabit kuranje enkamuga nuwani nama algon mennaki hituga zair ufedigen daana bayka wegen hinga daana anem masaleki Allah subhanahu wa taala ge sifafulta bayan kuraba pawa ayataki muhkam ayataketto nuwada mutashabih ayataketto mege itur tafsilat dairuga algon mennan egegen daniya Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fule bayan koraba pawa ayatega e sifa fuluge maana e maane ki e muhkam ayat e maana algon men egota qur'ana mahi ehen ekkamako algon men ege kaifiyata ameduga Allah subhanahu wa ta'ala ge sifa fule ge kaifiyata ameduga algon men bisna fikuri hinga eruga algon men nan ein men libifa ennek ehem vijiya haqiqa nuwata kaifiyata ameduga algon balairuga algon men nangei mutashabihu ayatekkamwa vigindane Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawe mifada ayate ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa rahman wanta raskalange arsh ge maccan istiwa ve wadigembe ade istiwa ki emmenna vesenge lafze are bahuga emmenna vesenge maccan erunwate ecche ki maccan erun e istiwa ve wadigembu ade imam malik gari hum miha ko sual dannawani emiha aismi gunani ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa rahman wanta ilahwani arshu kolgu maccan istiwa ve bodigenne kayfa istawa kihenen heye istiwa bodigem wani ehedu malik radhiyallahu anhu jawab debani istiwa ge maana enge ma'lume enge gemba maana ki istiwa ge maana ki ehene kamako istiwa ve bodigem ba goen ei algon men nan ege kamen none me horiya kamakan imam umaki wajibike wasuwalu anhu bid'a ade kama medu kaifiyata medu ga istiwa wadigam ba gota medu ga suwal kurmaki bid'a eke tiba eke bid'a vere kamuga meno itiman kalefaano deke wada no gannawa emiha suwal puri maqsada murad ekale faana eke wada gannawati ekale faano bidanna mani tiba eke bid'a vere kamuga meno itiman kale faano deke wada no gannawa misalaka mihaku mi bonani Muhammad ibahutte miskituga ishinde ames algonmen mitibi tiriga algonmen naka Muhammaden nufene ehvijiya algonmen nakon aggetto ati mifadaen bono Muhammad hori defa wakkogen ishinde to onwata defa damalagen ishinde to e algonmen na hukum pure vene kamennu algonmen na Muhammad ishinde ingwe nege ha hinda ilmi nazar kum balaru mi haqiqa ehvijiya Allah subhanahu wa ta'ala ge hagguga algon men nege kankamuga algon me kokkimaki ei waran nurakka terikame ade Malik radhiyallahu an Imam Malik radhiyallahu anhu mimiha mibuni ibara tibayaki bidwe verikamuga meno itiman kalege fa dodan name paharuga miheka hituga suwalin ufedidane ebes gasten neti suwalen ufedidane eenage e suwaleki bidwa ekkama bes vedane eena e boni bahaki kufur ekkama bes vedane hen namas eena bidwa veri novedane adi kafar bes novedane ege dalilaki miha ko sahara egga daturko padane kon eenage jamal otta ekuga eenage jamal eena geldoni adanage bodwegen kam bodwegen hemi faun gahegge dashga meena shonnani adi sahara ge tera sawariya kotta gelduni makine tawani ei kanduvun kahala kame kandumati un kahala kame emi hege mara emi ha baddal kuran jevaro kame
den mimiha hele uniruga ekkala jamal hotta ekuga ena kairiga hutta penum ufalun gos mina me gunawani Allahumma anta abdi wa ana rabbuk e Allah e iba ilaha ki timannage ala e adi aharennaki iba ilahuge rabbe utaraskalage kufurge behennunto ufalun gos gunawani ufalun gos kushekki woni Nabiya sallallahu alaihi wasallam mimiha kafirin nukurabba Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan karawa gotuga majbur kureve kankama adi ho kushenge gotuga ki dulakiye dulang anna echi wani afu kurevigen ade mutashabih ayataka meduga magugen difawa ebay gihtuga zaib fedifawa baymi khawarijun nakivis ebay mihum ummatuge muslimu kafir kurmattaka ayattu umana beru sunnaga emihum hukum kollani muslimu takum millatum beru kurumundani eba emihum naga ayataki mi wama yaqtulu mu'minan muta'ammidan gastuga mu'minaku mara miha fajazaohu jahannam emihege jazaeki narake khalidan fiha abadan etaga demihun nani gotuga wa ghadiba Allahu alayhi adi Allah subhanahu wa ta'ala emihega kofa labwane ولعنه أدي أميهك لعن اللبانة وأعد له عذابا عظيما وأعد له عذابا عظيما أدي بودو بجنب عذاب أميهك تيار كره بجنب أدي مي مانه بلا فهمه أمته مسلم كافر كرمون دني أي إهني نركعك تا أبد دمتي بيني كافر ألقون من عقيدة كي مسلم أميه كفا وفافتك haku jaza narakage debu mafauga Allah subhanahu wa taala suwaruge waddawanekam ade isbediya ayatuge aya sharh kodde ayatiki wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma mu'minunge debeko katul kuram fasha binamai araruma fasha katul kuram fasha bina fa ebamihum demedus islahu kurare sulha kurashe ebamihum guna gotuga kafaru bejiya muden islahu kurmuge beenamenne islah kurum faida wani de muslimun islah kurima faida wani kafir fa mi urimi islah kurmaki e faseha kamennu embi ma urin dia ayatu ge sharh ki mi ekahala bode tifafata kura mi hun kafir nuwane villatum bera nuwane hennames emi hun naki waran nurakka teri fafa ekan aragan fa mi hun Allah subhanahu wa taala eba mi hun narakaga hagwa azab devum fawga naraka min jikurwa suruge waddawa hindima algon membes wara boda rakka tiriwan jehene mihuna hukum kurumuga kufuruge hukum jehmaki nurakka tiri kame algon membuna bam miya ko kaaba qur'an mehi aslu ena kafar nuwana mehi algon men e bas buni miha ngeti radduwani etanu komme se eka kafar wana embima mi bisnadum huri kame Allah subhanahu wa taala ge ayataka meduga algon men denegannan jeheni ege maana denegannan jeheni ilmu verin bayan koraba pawa gotuga algon menge raddu koran jeheni ilmu dibipawa mihunna algon menge amilla tawil takko mihenne mikan oti mihenne oti mifada basta brahmaki algon men nurakkala kan husheligen daane kame algon menge mujtama mes miyadu fenigen dani mikan deenuga mikan oti mihenne ehname algon men qabul pura wasudaki doctoraku mudarrisaka algon men qabul nukura doctor engineer hospital uga engineer algon men ge kuraha doctor enno gennani algon men gealana be kuraha engineer gennani me algon men qabul pura usut ehnamas Allah taala ge deena meduga kitu qur'ana meduga bas kiyami ma emme bas kiyami hitangara siyasi podium kangeruni ma uriha kam huddaviye deena bes purasar purambi ehin hadagen nuwane algon men ekala kan kamara katiriwan jehne adi ummatuga ufedifawa mu'tabar khilaf tange nen ecche gotuga algon men kiyagen nuwane e gotan amal kopiya algon men piyola alana me ekala basta punmaki aslu haqiqatuga deen olwadum Allah subhanahu wa taala isvediya ayatuga bayan kofa bada zahir ebayke hitterega wa bek ebayko gindane kame algon ge duwa eki Allah subhanahu wa taala mifada nengumo algon men rakkate korun adi Allah subhanahu wa taala ge foin algon men e
حق مفهومك بيان قد دين علم ورتك على من اللبون هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.